大家平安，刘家歪多错个jam naman na makai cina sulivat. Saka to错个jam naman na ruja sopui na kai no cemas imazai toa bin atsan imazai toa Shiva Sulatan imazai toa itakaran pajuta buru kato pitua karan 创世纪9章1到57节。Kisenai ya cemas tai noya katoa marka ala kani maju amaya tutsu pualaku kau jalu ula sepuling ringet markanu tevri-vri tua ikat sawan marka muji ujib ayam katoa marka cuvi-cuvi i kajunangan penulat uri markut namun saka uri timuna kemadeng ka te sangas ko pinawayan mun tua marka latseng tutsu aichua marka muji ujib ko sipawayan namun lakwa maya keman tua kata jamuan vudul ayatoa jamu nasi napapatsai tua chau zuma uriku papatsai na pavaret papatsai tua chau muji ujib ki papatsai nu uta papa jamu tua chau ki papu jamui nua zuma ayatoa chau ku sini pakirain tua ku kina kemudahan mati polaku kau jalu ula sepuling ringe anu tevri-vril ikat sawan aya ibu cemas ibu no cemas di noya katoa marka alak ni maju u ala-alai tutsu uri ki etse saken tanumun katoa no tevri-vril katoa marka muji ujib i katsawan katoa ayam penolat mavan na zwa na ki jajaran tanumu na sasau toa barkul aku ki etse tanumu na mai tutsu ini ka uri mauri pa mumal tua zaluma kana valwalu tanga penolat saka ini ka uri maka parap mumal kajunangan tu telev uri papatsunakan tua uri vanglau api tua erpus tu uri sini pukelanga pate pararaut taichua pa utses mavanaku pa utses ka timung katwa valalu ta kana namana mga penulat saka uri vanglau mavan sini pukelang tua ku pa utses katwa ikat sawan anga penulat tua sika izuan anga noa erpus i karvarvan saka mapatsun uri vanglau kikena kipa ene tua ku pinene ta pa utsus ka timung katwa kana valwalu tanga penulat ini ka sema zalum murib tua valwalu ta penulat no patsunaken tua uri vangrau itua erpus kikena kipa ene tua ku pinene ta pate mamiri pa utses ka timum katoa kana valwalu te ikat sawan saka mavanai chua ku sini pukelang tua pa utses katoa valwalu nga ikat sawan aya aichu kai no cemas sini wichiki mazai toa 创世纪9章1节到17节 都说个咱们阿西尼布达万等人与你有约
自从人堕落犯罪之后，世界失去秩序，人与上帝美好的关系遭破坏，兄弟之间也因嫉妒而残杀，世界再度陷入邪恶与不和谐状态。种种罪恶的行为导致世界变得邪恶混乱，失去秩序，没有公平，没有公义，没有怜悯，失去爱。凡此种种仿佛创造前的没有秩序、混沌、黑暗的局面。因着人类种种败坏的行为，上帝兴起公义审判，以洪水淹没大地的方式重新建立秩序。当洪水退去，上帝借立约行动显明他赐福的决心。不断出现的关键词语立约，原文的约字正好出现7次，在强调约的重要。上帝不仅跟人立约，也跟万物立约，而且这次的特点是上帝立了一个永恒的约，以此允许所有的生物绝不再被洪水消灭，不再有洪水毁灭大地。立约的记号则是彩虹。从圣经可发现，除了彩虹这个记号以外，当上帝和人立约时，也总是有一个记号做证明。当上帝与亚伯拉罕立约时，是以割礼做记号；当上帝在旷野与以色列立约时，是以2块石板写下的十诫做记号。在新约中，上帝与人立下救恩的记号，是耶稣的十字架。耶稣也借着圣餐中饼与杯的记号，使人纪念他所带来永生确据的应许。无论用什么记号，立约有个很重要的意义，就是双方都要遵守所立的约，这样的约定才有意义。圣经告诉我们，上帝始终遵守他与人所立的约，全心爱我们。然而，人却时常把上帝的约忘记了，故意破坏这个约。若要使上帝与人所立的彩虹之约成为真正不再有毁灭的约，我们就需要努力上尽基督徒的责任，落实大地管家的本分，来实践与上帝间的约定。夏至，抬头仰望天空，若看见彩虹时，请记得上帝和你的约定哦。Cuma na sini para lo yang ata pa semarau to mana pa ese senua sema tianujen sakala jinana pa ene to cuaca sini pa ese to sema sama polat sakana polingalingotin na tamara lo yang atin na jinana kiparai setiap susu ayakana pa semarau janjin tu soka zaman-zaman Sakatu suaka zaman-zaman asini pakini menjanujen 我和上帝之间曾经立过什么约定？我如何落实当时的约定呢？Sinaya janjin tu suaka zaman-zaman aruja kini meneminta yau apakah tu apa erces 我和上帝之间曾经立过什么约定？我如何落实当时的约定呢？Sinaya janjin nama pola latina nagama luakini menem saka kainuli 充满创意的创造者上帝，你用充满色彩的彩虹与我立约，为要显明你多彩多姿的计划。求你按着你的心意带领我，使我活出丰富色彩的人生，来荣耀你的圣名。奉主耶稣的名求，阿们。Mali tu soka zaman-zaman nama kajina na misa selanga sumupu toa kai toa pada jika tenua cemas masyarakat tara pulingalingaw ngatin
cara nama relo yang atin tua manata pa eses ka tua semas latinana kiparain saca kisah muda mada sewincin tua tiasi serapai masusui sakamaya tua mana pada zekat asta sini pa eses tua tiat semas saya kena pasamarau saka latinana suliva tu saca kini adavan taja ping an